O hindi na po'y kwento ng Angeles at lungpulot at lulang barangay. Kete lungsod. Agpangking istorya at kasalesayan, ing lungsod Angeles, kulyating lagyuna, ing marakal-dakal, abanuang milabas, tanam kukulate, karinte lagyure, kalabas ding dakal, apamano ko pa, deteng Amerikanong, tayo ang dinatang, ing mesabing balen, yapining Angeles, melaw siya murin, meging lungsod iti, ing pamag siyasat, ning lungsod Angeles, kabut mikluwid ya, ing yapulong banwa, ing pamaglaganap, ngiting teknolohiya, dakal may ngayaring dala na moderno at inkalakalan anpang pamaglipat ring dalan at highway ing memyesan tingan at ing industriya ing webless aratan iti may kilala ing may sabing lungsod ing lungsod Angeles. Ete lalawigan, primero klasiyang lakan balengkete, mabilog Pampanga, yung kakungamanwan, malapit yaking Clark, airbase dati ite, yene marista mo, eteng pisasabihan, banggitan talaring, barangay Angeles, iting lakan balen, Angeles ingawos, at lungpulot at reteng kayang baryo, umpisan tanopong, sabihan reng barangay, agpangkeng kareting, pamituki-tuki, barangay Anunas, mika kuryentaw niya, bantuk iyawut garbing, mebles aratan, iting agapito, del Rosario naman, at suya po iti, kanto ning bugalyon, kay ba't palibago, at sula Pukete, Bantuk Fields Avenue, sugal Casino, lakwat yan taneman, barangay Kapaya, kay ba't taklus tamo, ing klaro recto, dalanan tanering, ing barangay Kuwayan, kay ba't itukite, ing barangay Kutkut, pasyalan taneman, ing barangay Kutut, karin kanto dao, yapubi talakad, kay ba't Lourdes Northwest, at Barrio Lourdes Sur, Barrio Lourdes Sur East, Lagyo Langan Lourdes. Silipan taniman, Baryo Malabanyas, sasakupan ering, ing SMCT Clark, iting Baryo Margot, at barangay Mining, makasakop na rin, lungsod ning Angeles, magbalik tang bagya, papunta keng Pampang, at iya Pukete, Pampang Public Market, durung-dungane po, Hospital Ningona, at Chuyaring Kete, ing National High School,
ing barangge Pandan at Pulong Maragul. Kaya bela naman ete lakan balen, Mario Pulong Bolo at Pulong Kaputut, Mario Salapungan, Barangay San Jose, Bisita Iglesia, sana kita apo, makasakop yaiti, Mario San Nicolas, Santa Teresita, at Santa Trinidad, Mario Santo Cristo, at Santo Domingo, Taraking Poblasyon, ning Santo Rosario, at Chuya Pukete, ning Holy Rosary, Pisambang Maragul, Etiking Angeles, at Pipa Garalan, Bantog Holy Angel, Diretsutan na po, ing sa palibutan, ay ba't taglustana, Mario sa Pangbato, malapit ya ite, ing Clark Freeport Song, papunta ni ite, ing Hot Spring Corak, ing Ninoy Aquino, yapining Marisol, kay ba't Barrio Amsik, at Barangay Tabon, at Intalwing Dili, Virgen de los Remedios, yaping ng Anrete, Mario ning